Voine February ni sompali kumsang ni somni pali nilai ni ani a inzawain chibaile vekule NOGCC in border fencing le FMR chiadulo na lantir don ni som pathum thani kumsang ni somni pali thole ni tlaya Central YMA Committee Ruma NGO Coordination Committee thukhom chuan India ram ri hung tumle Free Movement Regime FMR chiadulo na lantir na pun khom hwai hot arel meeting hilal machwana President Central YMA le NOGCC Chairman ni bokin akai shwaya meeting a hian FMR chiale border fencing dulo na le sutle turangen na Union Home Minister nena memorandum thelu ani to baka malak zel dan to rel ani ni somni pakhat thane kumsang ni somni pali ni lai ni chonu dar khata wana pa hola pun khom hwai hot ni se antia hemi baka hian malak na tur dang rel ani bok man bel la omlo cybercrime police te chuan mi pat mei chiana le akai noi social media alive wanga zola nu le midang pani an man kai noya midang la om theite an chui zui zela man bel ero an la nei lo zola nu le midang pani te hi ITX section 67A manga thubai siam sak an ni ITX section 67A hi tupo mi pat mei chiana lam kai noi thil electronic format ti chuak le thedar chu thiam lo chantir na masabera tantir theini in atan hun he kumnga thleng po se emo poisa cheng noi som thleng choitir the an niang ti na ni ber zola no le midang pani te hi thiam lo chantir ani chuan kumnga thleng jail ta ne mo cheng noi som thleng choi tura shim the an ni a chuti rwale ro chuan he dan hian anhiam lam tarlan ani lo wangin judgin kumnga ai re lo ani chuan adu ang chen atantir theiba ka cheng noi som ai tam lo ani chuan aduang zat a choitir theinia thudon ani tarlan to angin zola nu le achianu chu kota shwayan ni nuwa jela da anni a hemi kai noya man ve mi pa chu bela chwa ani thung he thu boya hian cybercrime police ten until chuina report charge sheet kota an thelu nuwa ko chuan he thu boya hian thutluk na asia mang jail tang som pakhat transfer an ni Mizorama jail chen khat ato ta wangle chen khat athola wanga jail tang son kwal kalpui mek ni in nimin nit som pathum thani kumsang ni somni pali khan champhai district a jail tang mi som pakhate chu ser chief district jail a da anni champhai district jail atanga ser chief district jail son te hi mi pa som le meichia pakhat anni a thiamlo chantir to te anni mi paria te chu rigorous imprisonment rim takanha thokchunga tang to ni in midang pathum te chu simple imprisonment anni thung jail tang da 39 hian tondin muna ser chief district jail a tang mi somsari pathum anom meka hengzinga somruk pani te mi pani in midang som pakhat te meichia anni Sorkarin Mizorama jail tang semrual na akalpuya hian December ni khat kumsang ni somni pathum khan Central Women Jail aizola tang mi paryate chu Ser Chief District Jail a hian da anlo ni to CM nena bike pathum hlan Bank of Baroda thunei to ten an bank fund atanga an lei bike pathum chu Nimin Khan Chief Minister Pulal do man hena an hlana pakhat chu Chief Minister Office man tur ni in adang pani chu 1st Battalion MAP le 3rd Battalion MAP te man turani Chief Minister chuan Bank of Baroda ho to te chulom thulo shilin Police Department lampo anlom hle ni arin tho soya Bank of Baroda in credit deposit ratio 63 lai antlin wangin lom tholo shil bok kumsang ka zakwa somruk pakhat nulama Manipur lute thawnlet anni don Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan tu po annam le sa khwa thiar lavin kumsang ka zakwa somruk pakhat nulama Manipura lut le khosa chu zon chua an local na lama thawnlet le anni tur thua soi heti lai hian Chief Minister Biren Singh hian Myanmar atanga Manipura ralte state chung mun sang ommi singkhat sang ni te chu abitum nia shiatani heiba ka chenum state sang atangin chin khoki tribal zingami danlawa Manipura PMT document nei mumal silo te chu abitum bok ni inan soi Chief Minister in tu chu asiama hian kumsa ka zakwa samruk pakhat chu inner line permit ILP base yarani thole hemi mila danlawa Manipura omte thonlet chu until to mani thuatar lang ani Population Commission dinani a
ani hian Manipur ram leilung fa dik tak te zong chuakin dan lova lo pem lu te an thliar don bokani population commission member te hian intina kalin survey an nenga ILP tranchanin kumsa ka zakwa samruk pakhat chu be siara mananiang ti ina soye beren singa chuan mi puite chu hlom nia thenan ninga ram leilung fa le omnget to te then turan ni kumsa ka zakwa samruk pakhat ma a Manipura lo lu to te chu omnget to anga chiar ninga kumsa ka zakwa samruk pakhat nulama lo lu te ro omnget anga chiar ani don lo thung ti ina soibok Manipur sarkar hian permit sang sang ba ka data la khom chungchanga te chuizui konga le ILP vilzui reng theinan ILP portal atlang zar bokani Nigeria mi puin nek boina mi sompalian thi Inrinia president than tuma in buat saimek Nigeria president ranglai Muhammadu Buhari campaign na chiat na lian thlengin pungkhom te anin nek boya mi sompali an thi chiat na hi anram chimlama pot harkot khopuya thengni in stadium chunga president Buhari thusoi ngai thak tuma geta in no mi puite chu anin nek boite chiamani Nigeria ami puiten in rinia president thlang tura vote an thak tura hian Buhari po hian Trump ni nana chuli a vice president launi to thin Atiku Abu Bakar chu akheng poilian ber tura ngai ani he siat na hi nimin chonua adokia Amis Mika Stadium President Buhari an thua soya tangari laute athlengni in tua chung chanchin bu te chuanan soya nuna chan tamber hi get inkala lului tumi ina an neklok an chil zui takte an niloma chiana thlen no loka hian Buhari hian a chwa san zui vengala liam tor te chudam doina la kan ni a anua Buhari office chuan All Progressive Congress APC party meeting chiana lian tak tak tokle thina thlengpui anti zia an soi zui Hamas be na tuar tu ten UNRWA firfiak pola puan phut Palestinian firfiak pol Hamas ten October ni sari kumsang ni somni pathuma Israel an be na tuar tu te chuan Gaza Stripa Palestinian te chomdon na thok to United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East UNRWA to firfiak pola puan an phut October ni saria rong taka be na tuar tu te ayo in Surat Hadin Law Center chuan Israel Defense Ministry hena until phuthi athena firfiak pola UNRWA puan na tur dan tlo chan thatak tak po omani anti until phuthi Defense Minister Yav Galan hena anthe luta Defense Minister hian Surat Hadin Law Center ngen hi apomani chuan athune na mangin UNRWA hi terrorist organization na apuang theidona mase sinbet security service lam thuron ala photang Law Center President Attorney Nitsana Darhan Leitner chuan mi tu point UNRWA hian Hamas ten poi khoina an thlen na tur kong ahon sakreng te an threchiang victo humanitarian organization anga in lantirin an ma ni ngei chofir fiak pol mun pui bera an changthung an thok tu then khate chuan judami poi soilo te chu an kut ngein an ti hlumani ati Israel hian UNRWA mi le sa then kha chuan Hamas hi thlopin Israel an be trumpo khan tel anom ni ina soya heiba ka Israel mi tam tak ti hlum an ni te khan anom muna an lo lom ni in an lo soito heminu hian Israel sipaiten Gaza Stripa UNRWA headquarters noya Hamas lever UNRWA headquarters nena in thunzon na an muchuak zuile bok Darsan Leitner chuan UNRWA hi humanitarian agency ni to lo tuna chuan jihadi group dik takani to Defense Minister hian terrorist organization puana turfin fi anale dan tlo chana umvekani he thili an kut tuarte anum zel turve na tan le Gaza Strip Hamas ro rel na paithlang na turin atrula ni ati Surat Hadin tumber cho firfia ka chet na dawleta khovel mun sang sanga juda nam dik na chanbo humhal sakani anmun puitel avifa aoma October ni sari kumsang ni somni pathuma Hamas ten Israel an be inwa khan legar war room siamin Hamas le athlop to laka Israel in be puithak chungchanga Israel le amalak na thlawang hawin ma anla a International Criminal Court ICC prosecutor po Israel ram achuina onlam nei le diktok lo taka thil kalpuya puina laka complaint po anlo thelut to ani Biden an classified document boy puitor task force din US President Joe Biden at Justice Department Special Counsel in document poimo en koldana filtok lo nia apuna soisel nuwa President huna ina in lanchon huna information poimo ti filtok lo omtur veng turin task force adina
presidential record transition task force hian ama thil local puidan te uluk taka zir chiangin thunei na in lan chonuna information poimo von hindan traber te an ngai to adoni in White House chuan tarlang policy man mek thlak ngai te po ain fia don bokani special counsel Robert Hur chuan president Biden hi classified document en koldana atifel tok lo hle nia pu in Wilmington Delaware in le Washington office lui Atei sarkar document poimo te mu ani tholo soi to ani heng document poimo tamjok hi sarkar office atanga lak chwa pal ni na soya chen khatero chu president hian thirsa chunga ada te ni ina soibok lal savunga pak Khamah tla voini sompali thani kumsang ni somni pali tlaidar li le achan vevel khan ramhlun moi kumsom thum pakhat chon puiveng aizol chulal savunga pak lim en Khamah atla amuna omek tene na changa bengwana thudon danin ramhlun moi hi apasal nenal savunga pak ayanan kala abek thlo pala char tur chu Khamah hiana lumani metar zani vel lumin lim en khotlang le central oime noya disaster response team ten anthoka he thozi ala hian an latla chuak lo deu a Khamah san wang le arwal rem lo wangin liam tor lak chwana tho chak thei ani lawa he thozi ala hian metar somthum velin atlak tan na lai an la thlen puilo amuna omte chuan ramhlun moi hian na soi thei thon soya chin shat ero ani lo anti khati zong khatun chumata na kanan ti chwale thei ti choni e